vote lepase lepai bagi reason se karino haiba maga adagi akhoi husi ko problem se ki solution se karino haiba maga ko basically saying straight from my heart I saying hayo de I vote lep ki khanma mi na te I ngon da ko ada sum yeng bada aina yam adu gi ko na hayeng ai kai gomba aina ga ticket ka fangna tawraga lepa ga ta seng nadi ai uzik lep ke di khali adu ga phibam chi kamai dai ri ge jo ticket si kai gomba ga pibira aga di ai lep kani adu natraga di ai exactly uzik high ro ngam de ko adu ga ticket pira di ai so lep kani adum di I can tell you ai nangai high dam ni ngasi ne ihan ha mani public meeting de ko adu ga पोचे करीनो दा येंगम बने ऐसे खलम में बा XY जैसे एडवाइजर और पुंसा लगा मोइसी तागा हाई से हाई दा इंगों दा डाउट अनि खलाक हाई तारे को नंबर 1 दा एडवाइस की टाइप दा सजेशन पीबीसी आईडी मयाम ना हाइदोक दा बई वाने आईडी हाना दगी लेंगाक दा लोबी तौबसे आईडी हैबिट ने बा ai naga gi issue agera apspa gi agera si ngasi ma pabi re honorable cm masada so ko di ai lobby tor khibno pa ne ba si tamo si na ta mamang gi pabi namba ko gi pawung ibobi hoi da so pawung si il mane do advice to was se ma pan de lepani to bo di na sai gi lenga pabi du na to bo ni na ma gi limit am lei hai ta re advice people gi adu ma gi su urak pa ko adegi second na tawriba mayam je vote ko mayam manjalak pa hai tare tawna je hoji sumina hai tawna na vote le ni jam tin thenge mi di am han ge thamari ma de hogram ne hare ba dai khale ba ai no na thamari ma nga hai je no hai je mo je han de vote ko me hai ra ba al mo tu mi le ko mi na trai kang om na kang om di hai ka ne ba so mo na di hai ba yam thengman le kai se adai ai gi ko tu su ma se ta seng na ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ ꯅꯤꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯅꯣꯡꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯩ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯎꯖꯈꯤꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯗ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯁ꯭ꯂꯥꯏ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯊꯥ 4 ꯃꯥꯡ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯊꯥ 3-4ꯒꯤ ꯃꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ 2001 2004 ꯑꯅꯤꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤ World Social Forum da chatana Manipur position se karino na ngangdana adagi mi ga counter tawdana television national television ani khangde 2001 da sum tawre monorama hakta da su massive protest tawda ai adum akhoi kari haini u leitaba mafam da ku kige na yumi oye jene ai akhoi sa se maitai masa kya matam da university setup ta kaido ozawai be se yamde I da very few could the smile take away abang after ni could not take on a monitor do the labels as in the way. They the Kara, Lay Park is some Yaugera, Pudina, Dom Tamola, oh, Dala, or I said to my point that Miss Union wearing a swim yaure, Aduna, Odawa, Mutum, so on Tiela, Gadum, no, the Tilitano, meaning Lincoln, and the truck, Mataina, gentleman, the sunset mark, the Nangado. Adumana Yaurok Pogi, I know Kaleboko. Ilang में आपसे कि मणिपुर से अहलमन मतमम द 1967 से द मणिपुर की हो गए याउजर मकांगुना अखोई द गाय बस बिमोल अखोई दी मणिपुर से सीरेन लौरुबनी का है दु बस एनर्जी दी लेदी फु अखोई से हिंगी दी है बा अखोई ngасai की 2001 अदगी 2004 की मूवमेंट से अदु बुलुरे को दी फुसन मदुगी हिमाई चुम होदबम थोए अद हंदक की मतंग दसु हंदक की हाई बा अनदगी हेना अखोई फिल्म सुए Sidasu mo vote ki type ta kamu na tamo nang tang ke to isi maadi ko ide komba hogi ba maadi adu am ko ide ka hai sai khalle ba sizu am politics on dan na vote on toki dorabra hai bisi ai khalle ba punchi su pa hayeng ba bas ai na ga yaw ga ina kitang tawjara madi ko ai na su maning da so nakan na le pangang da direct chang na tawra madi ko ai na regret to do lai dok sa pudi I want to get in yaw ga ai chahi manga mu public service ama dedicated oina tawge aina khalak padai ne baina changai se aluga akoi di politics ka hidana legi no tawgada ba mi di nate aseng ke di adu bu ngasai gi high politics di ngasi electoral politics ki dynamics ki wani ko adu bu aina pami bu politics to ta na hona ba di sig electoral politics su ai yaw da ba ya di hai ba gi pot ama change ba but principle yaw da na amadam chang
ideological ground yaudaba purpose ama clear oidaba aduga commission khairaga tawgadaba aduga political ambition in office finding bagi kaigi adugi motive to your politics nate hai tare ai de so that's my reason why I have decided adu nani yam theng se oiro pansala ko tawre aduna basically I reasons and purpose for me joining election that is it. I didn't have this plan before adu tawramagadi vote lepo hairakpadi adum aidi July adai haiba haureba party homarina lepo na I love them off. In fact no one day kitang saur anabu no na ngon the vote intelligence kai themgen tawrai no kaina kitang saurap ngangugi wa thong ge taw matang su yaw around August September da aina tawri vote ki mambra ina tawrubadagi adubu I want a deep sense of historical responsibility ma yawe haitare handa kisida tahodragadi punsi chupa I regret tawraga asi tawramadi era sum regret oigadra haibagi isagi nungai jadaba masu yawe aduna changapune kaiguma khara tawge si I want to show haitare mayam the politics ta cynicism oidi si yaroi masi MP na kari tawngami is a parliament manu khatata nate entire outside both within the state as well outside the anoba yawo lama karmaina people ai khatan tawgada nate karmaina resources sijanaraga lairi ba koi cultural resources ai koi community resources adigi market adigi state laina am je kamai sijanara kanda adigi ai gi lejari resource hai tare for 30 years aina university da aina train torpa sat de kaina kumari dagi kaino bawa Kashmir bawa lai Gujarat Nagaland do jaw belai pro VC oi bau yaw re koina tambi gi bo satra sing je ozawar ko sei kuma ge no yaw re bari satra da so I have a plan hai tare adu maina munna khalaga changak pani last solution se ekoi problem gi nature se munna khangmam changne ba sidi party gi line gi sulana tre koi manipur da fragment honda bi da kadai no ma purpose unified to gom changne ba koi da not only among us Taminari ba fruit sing sisu kadai da no common ground ma sekanda sumai sum tawle de ko the ethnic politics on amaga sigai na lei ra na khanba ge ama lei aduna ai ge long term da di ngasai gi ai yam detail de sangadi hojik ti nungai te ko ai ge short call la haira ga di unified common ground ma thiba ma changne ba masigi common ground say we need to sell it so that rest of the fruits and rest of the liminary by iricha fruit iricha I koi khata na ta to fruit singigi common level ground among camps kamai saga la kanda madu kamai ta hanga da ge haibagi potu adumaina ma chinga kai solution ama lakane na khali I koi gi sigi fragmented oiba politics na di yaro aduna common ground ma thiba ma changni koi pulak hingminabda Manipur kan by say my take Katagi Nate, Laminary fruit at a jiggy interest, Yah we have him a topolary, but fruit sings you must say Bahaftan, Magan, Changem. I think it might take you. I quite Katana, backbone the Aquini. Manipur idea to young men Saru is maintain Yadubo, a body dinate, young men Saruga body the Kenny, Laminada Yaroi Puna, Hingminasi, Hibagi wakhallon, Sima, Changi, Aduga. Justice haibada chumnagi tribal khata ulai de maitai against su historically chahi post colonial period sida ekoi the injustice mayam tawgrabadani masigi injustice mayam te malem singna khangan mam changeba what are these injustices ali the India the masi ekoi ne injustice hairaga as ST gumba dalit achu khata ulaiba maitai se khwailagi injustice nangaba furup amane se India da last 75 years ida masi miyam da khangan changeba aduna peace la ke di justice mathau tai justice is the chumnagi apik furu khakta nate maitai gi against tawiba injustices mayam amalai masi so akoi justice leiraga punna hingmina ba mi ngamagi agenda ama madugi world view adu de kona ai tongana what is that policy do the kona wari sabi ai adu di solution du gi portal mana lakadam nin khali I have the common ground on Matibase. Adugi potuni solution. Otherwise, we have no other options. We need to find a common ground. I give more that. Oja no tawjarage. I question je yambani no ko. Mayam waro biyate question je manaragadi hangre na khalagadi adum tabiro statement gi mahota direct question da lakpiyu aduga Shakespeare se kutti thangale at the same time question je yamna ujeyeba do oina pathok piura natraga hangjagera. Si question hangring aida
Shakespeare amta na biu ba ai se kai no Google Form da question se yam ba Google Form da ki question am ka ka ke oja ta biu ko definition India ha ma he did not specify the place, but India had. If elected, what are the first 3 things you will do that is in your control, not something which is outside your control? Ka. Aduga mathang tar ko mayam sidi hujikta ozana khum giba mayam duneba. Karigida makta vote lepning in aduna si I skip tawzarage aduna direct Shakespeare chat ki pa chat hujik hangdibo eraga di chat ki I dum kana daga I voice da tawrago jada hangjage oja kai khum nazari masigi tinbiri ba mayam puno ma kusu kai khum nazari I phone tawzari bai Google Meet yauzari bai Rajasthan dagi ni Shakespeare oja ga juma mang da unajakre duga oja changchen biri ba khongthang oja gi ning badu ai gi side dagi nupa ama thongna maning da kanamna ngang bata dana mang da sumdring chummena sapi oduga oja daina hangjaning basi aikoi ngasi bogdo ja achumba ngang base politics ta vote lepa da mai pak ti aina sum ujar pada yamna ai chu naha wa ma waina duga achumba ngang ba mi si mai thi hawi hai ta re dum oi da ba khra ngang ba di mathau ta ni khalle akoi vote ta adu achumba di nati ko aina hajare isi jo semtok pam di mathau ta ngasai wa jana hai dui da adu aikoi gi ngasi gi india gi politics litsa chi da akoi gi oja se punsida oidaba ngangbi grabra haibu hangama aduga akoi oja khaidem mani advocate na haigiba amsu leiba maje asengba chumbada ngangdana vote ka howdabani matam doida haiba ma chumdring hosipau da su pamjaba misak amne na dum tv discussion da hai jingji oja gi punsida sigi aina hangjariba chumba ngangba se koi gi aranba oidaba ngangba se ngangbi graba haiba wafam jima tang lakchari ni oja da question da Rafi ani logdora sikatara. Ani si lobi roja. Okay. Hujiki se nungji nung se ai angang wingi wari ma lizara keba. Akoi ibok sina ne. Angang wingi da ai table mamang si dai da table sumani adultery tawradi job le pakta sumai tawne kelendara ma igi mamang da thele bai na school taming eda ko. Koi gi sang ada thina tawradi hayeng jomraj gi mina ga phuna se be picture ma koi ibok na thela me duga ai gi sidai sida chitragupta ina ani ma phamme kai ni koi ibok se lai am ninge ba ko ma ma yam toina ai se thadok tani ibok tu ge lai mina ko gi effect khara ai ngon da le ina chawra kanda psychology ga sum tawrak pa ga ina sum analyze taw jaba da alna ai se oi da bangang ba se comfortable am oi de ba se ngangan de hai tare kya ngangan de ge da ina ma taming ai da ai ga asmi si mana bam na man office at da chatla roi nare hayo da aina hairoi be khana ge hujik lai am chawo official la chawba moi re kaino da ai manab do you can always ask him man no inu jo ko party teng na ba kanda kayam sathi ge da aina hairu na moi do ai talle sineba almain taro me do haire hujik te oi da ba ngang de share ai ju ngang ba yawe di mi gi meeting chalam dai da thenga kanda bas I am on the way kaina haijan ba phone da asing gi ai jum da phibo khadan setling ai da ai lambi da leire ka hai ba da na oi da ba ngang ba se haire hai tai adubu aina ngasidi oi da ba ngang da ba gi na te aina ngasidi politics manipur se karmainu oi ni akoi ni oi bi fibam se karino aina tawge khali se karino ga sida di ai gi oina de ai di oi da ba di ngang de na khale aduga masigi ai gi the politics that I want to implement, I want to follow the vision I have. Hai tare ko. Sida di khang mani ngasi ta sena sai jo hai duni. Ai na sai hai je duni. Ai the social intelligence wal e hai tai. Dang ngang bu sai gi heavy do re. Asi khara budi chum thokani yaroi hai. Mi tina ba da masi politics si wada na te generally su mi na adum lana lo se dum punsi da teng na re hai jeri ba. Politics si wana te ko se adu dang ngang ba ko pe khara sophisticated oi ba tammo kholo hai se mase ai oi da ba ngang ba ni di hai roi ngang ba wa the style de kamai ngang da ge hai du di over the years adum sem du hai tare adu ga ai na da kaino ga public ta ngang ba sigi sophistication di yaw da di miti ne ya di ai khoi na shoi ni se adu ni national television na mayam na ina karan thapar da toy se
oidaba ngang na te sophisticated level of the communicate taw na bo hona ba yuan ba assertive oiba crash oidaba aggressive oidabida assertive to oiba aduga aina haigada wadu dum haiba duga different ways of saying things masidai du oidaba ngang na te nai khali adugi sophistication ni change aduga oidaba ngang ka do sok te tumin na leijage na ngasi so mostly I remain akogi international diplomacy kangu je training tawuda yam toina ngang na sentence to no comment do oidaba ngang do sok pudi no comment hai no oidaba do politicians sing dum tawuni diplomacy dum tawuni so by and large ai weakness su lei hai tare ngasai dong dong ngang bi aduga oidaba ngang bi generally political life di ai tau loi na khale ai di aduga amarum su ke dum tai do gyo ai te yam daga political ambition ga le ga changak padi nate ai thabo khara tau ge na khan ba madu thabo te tau loi kan di I have nothing to do with electoral politics ai na pam jaba party amagi magi worker in sum lei baga aduga political office ma pai ge kaina changak padi nate handa ki irang si deista kadai da no ma kari no ma himai su mautra ga di punchi chapa regret tor lai gi ne changak pagi wani adu na taga di ai ngon da political ambition leite office ma pining bagi adugi ai bi thau to goda bagi poche egg loira ba ina fulfill oire kala ga di I don't need to be part of electoral politics aduga politics ti dum sagona la ba mi ni adu public issue da di dum ai ngam bam to pa iwam to pa di dum taw ganin kale oza keno tawjarage ai se question yamna lae ai oza gi keno pathokjarage ko regional party gi maramda prospect kai lay number 1 question oza number 2 the choose tawdri kai gina regional party se and why with congress then number 3 the politics versus intellectuals si je ngasai ozana di hai gre aduna ozana si skip taw bisu taw biro MP gi mathau power pai gi meaning kai no oza yari bra ai question ani kadang ha ya man ga si kaw do mala okay si loiraga mathang da ai regional party ai tislogi ko yes regional party amana congress ka gi choose to be no ai chat ta su yam ure why not independent party or regional party or why oja chose congress ka okay si ani se to biro duga ai si ha tam to ge du ngai MP ki role so ai maning ma da tam ai sa dore yar number 1 heart of the heart to regional ai ji ai koi an chai manga tarai mamang de ge ai wari sa ba mi le gi vote le ke ne yaw ge na ta regional party ma revive to ba ma mathau tai ma si to bam to e kai si to da ai koi gi ai na yamna pamjaba statement am lai Marxist idiom sahai tare Lenin na hai bam lai concrete analysis of the concrete situation and abstract level the theory da ai koi gi pure theory hai ba se man hai as the opposite to the te do so masi gi te ma gi practice ke level la kom changi hai ai madu gi example de ai ma hai jage ba ko si hai la di kyan tar kani khali ai na regional party ma ta ne ka do ai koi gi Lenin sina Bolshevik revolution da matung da Marxist theory ki matung ina di bourgeois class ang saigi ina kera kumba koi gi lawam ta ba kang ko na to ka ta bani koi gi workers sina pai ga dam hai da mana yaro inu adu di idea ni adu di theory ki bani you have to do concrete analysis of the concrete situation dan akogi doctor dagi engineer dagi mayam se hatu o dagi college oza university se hatu o di ako university nangi low bas na kamana run to no hospital ji nangi low ba patient ji na run to ngamdra factory mayam to riba dagi building sari mayam se engineer da yaw di low ba ko ngasi revolution ko gi party pairam ni na ko to ngamdra amoi aduna moi sin se ai ko gi party gi makha da work to on da bani hai hai si matang hin mai concrete analysis tau da nang heta theory na hai na proletarian revolution to ya na atai ni loina hatu o si hai di society to crumble to kan ai na si pusul jari matang se kai da I have studied this kai tara ma kun muksura mane ai na regional party ki dynamics in India aduga Manipur specifically ye ai si singdam si aga DPP sema macha ke jo congress se songjan diye Masi Manipur People's Party se magi space kadai de lege
amti yengi over. Mase party se kadai de di thole no da Nagaland ka Mizoram ga de hingi se kai no da moi ki itho se am kalle ba aduna ai di akhoi gi Manipur gi anangi sub-nationalism hydra nationalist feeling ki character se kari no ai se study to gom changane ba natra di idea gi level regional haibani substantive level ni ma ki mass amoina maikhum amoina season raga manung da di regional gi feeling yaw da bagi ne ba ngasagi politics ai na gi do tika gi kari gi oicha oithak mayam na guide to bani nga ki public sentiment regional na tok sum jala na kanda phaklau na te sakhi bagi wa ne ba du na some experience kai dai se aduna tak padi chin da de ko ju regional hai se ngasagi lenin hai na main change ba concrete analysis of the concrete condition ai khoi gi regional hai bi se kayam sing na lai ba handak ki election ju yeng bi ba asuk thina swar ba chu nu hojik hunarakini ade paisa thadana lai ni na kina bagi wa khoi da ngang e ba nang ideal nang adu sangba yaroi ne kai ngang ai se paisa na lai gini ne da ge se muscle power season da ge sidai da hojik mayam ji ya bra ya da brum ti yeng ba muscle power season of the ima event kaya concert na da no adu taw ya bra ai khoi da ka poina maitai nupi thauna pa ba lithoi ngami palipa nupi la ning chang ba ima events in the violence of the kayam to ko ngam gi yeng se ba maitai masi matang da si taw ya ro ko no yen to kayam to ko ngam gi yeng se ba da Naharo dari lai suai ko regional pampi di mayam se so mai ko vote chumne tau si tau ko yaro na kayam tholaki yeng se ba these are concrete questions practical questions idea of regional the ko da doin lai Manipur nu si da kana lai gi ngasi phami ba moi hu fu maksu Manipur nu si da ba lo yaw de di yaro we nangi moi na tau ba thabak thog de yaning da ba or ba du moi ja Manipur nu si di hai ba di suai yaro no ko Manibang sine duga ngasai concrete conditions yeng bada regional party di experience yeng aduga analyze fazana tawbi oba du kana gyan ta ka de regional pami ai se concrete analysis of the concrete situation yeng akanda historically masidi yaratri se ai university lady ani hum leirabani college ke political scientist mayam lebini ongta political mo ye theory technique mayam do palaga among to understand to na bong yeng oba why regional party doesn't work in Manipur adugi chawba ma leiganeba so but masi tauge haita ge the substantive level the spirit ta aiko gi regional gi sentiment and political projects se consolidate tawbam chaneba adu kairak tanani huji akoi masen fugai na ge tawre asuk lu da ba Manipur chapa ba matam suda hauna lon chakang da akoi da gam ti tinga ko ya wazani fugai ura fuji ura ga kana na akoi ai ngang bi rakene Tigi kokse ma khanma ma change ba mai tai nga kani asi oda si migi na so gari na thugai tawra mamne akoi masen bevar tawna sikai na thula ka na ngangoi mota chau chau mu nga khala ka dori mu ji buji ka mo na gai na ga election ne pen hendela kini leina aduna nga sai wakhanda leiba ai khoi mai tai gi da mukta kai to si ai khoi masen ma ta du gi clarity ke am dai ge che yen ma madu gi clarity ra kan we will have the substantive level idea na sai form de na ta ba substantive level the regional ground se kaya kala ge haiba mu changane ba so I think masi kaigumba amarom da yenga di ai gi hana khanjaba wa khanina aina kaigumba vote si fazana lepage masi tawrage kana ta regional se ne hana su khala me advice tawrga to khibane ba work tawruna na vote ke na ta ba leiriba mayam se kadai duno ne wam tawga sigi feeling saga du da mina vole ta adu da gine ba koina new political and culture saga ta ba yar roi na koina 2011 gi campaign taw rei do vote ha da public issue no hen se miyang ge issue na mangjin tha ba center da thamaga vote mayai da thamaga vote taw ba mikal taw gi culture am same ji ga na koina 2011 gi koi campaign ha rei jo koi gangbo mana aduna masigi base am same ma mathau tai na traga di idea dan haki kaino no kaino ta to kane ba azai ka di khanba samna da hawdong la ko je loi cha do re na hawdong si dai koi sarik ama yan jala de koi loi ta ne de myam di kuba pra kuba adu ka kana na yan doi no ina have substantive level la ka di collapse over idea ta ne regional se aduna regional same ge hai ta di ta amani se same so ya ro long term ai koi cultural fabric ai koi idea of identity and self sana launch adi taxi kasi dagi ritual dagi cultural fabric kawe ai am to the Japanese society adu kan da hingine ba
enemy na fana thugai ra su akoi du hujik adu kai re wangang sa nu na te ahal laman masak kham na rakle thau ha taksi ha si loin kai na ra ba khunai ne akoi du hujik amma am loin khangbe ra ngani ground reality e do ne ba adu dei the regional same guy ta di cultural fabric tagi tapna kui na matam changna groom to ba changani economic forces political forces man the negotiate to ba changani adugi long term plan and line aduna huje the regional party ne la dolong chongjal lepada nangi ngasai ge concrete analysis of the concrete conditions na regional life sukai gani bo sukaro and hangbiu anybody who says that independent na lepada vote kana ka ga de umta hangbiu bo je but lising among like that polling booth sida je hayengi ground da ho tension na kan da amagi da thadar ga paisa thadar ga kai da kan da when you do a revolutionary practice over that you have to do a concrete analysis of the concrete condition but ojo ojo to na banata masagi politics over the ideology yaw de ya de madugi ideology si yaw pada ne ba ai gi pamja ba ideology se karam ba political party da concrete over the kadai da chunai kadai da changa kari aina tawning ba thabak se hena pursue to ya ne na ideology and concrete analysis to access to kan ne ba ina if I have to fight it out the best option for me har ka ina congress ina platform ina khanjaba ne moida ai example am pijage ba Rahul Gandhi na kari hai gi da I want to numai da hai tar India is a union of states one nation one language one text ina to bu sunga yaroi India is the state me am the pulis samni ka nang I want to khaleba or that is the idea akona larik pa the gan in the pandi ga ina moi ni eve the syaga sigi Assamese Bengalis Tamil adagi Naga adagi Manipuri mayam sina chenjal ga ne ba India ba nation nai se adugi elements in the yaudra there is nothing called India aduna nasagi elements in the interest accommodate karamba da tawrakada ge aina khalakpa matam da ne ba ina masai Rahul Gandhi na ga hai ba ge diversity gi India gi sida ideologically moina concrete tawba tawda ba gi problem adugi di adum tholakane adubo general ideological orientation cha diversity accept tawba adagi union of state ne ka hai da ina sai gi akoina khaliba regional Manipur gi su madugi fidama phangada adugi recognize tawba ideology ma yawe na ina congress khanbagi wane aduga kariguma nangna ngasi mayam penadre haiba lenga na taga masigi tawreiba mayam si penadre haida di clear-cut oiba adugi opposition leiba party ma da lepa ma thau taiba masigi clarity ma ideological clarity ma kanda ai politics natana B team gi title leiba group am the defsal laga BJP da sumsai su sai ngam da gum taw aduga BJP ka khusan narga chatpa party ma gi leadership sum oiraga nga marak sa marak hairaga sarkar ju lenga ka soibu sai da bi aduga miyam na du tawraga leiba cha clarity ma leirakta bagi political ideological ma gi convenient jeng bagi mu malakpa mi khakna tawgane ba ideological clarity leiba gi ai politics di handak lenga na soiraga di si party ni si party ni si na B team ni si na C team ni do kanga akan di I clear man logo changeba so I realize I gi ngasai ideological duga aina pamjen ba ngasai political stand lo do si clear cut ama longna bangam na ba ngam rak samara oidana ba aina congress khanbane ba third reason why I choose congress ngasai gi groundwork ta moi gi di hanagi organization setup like the group name practical politics the womatam da but kana handle this is a political consideration idea has to be ngasai lenin hire mi dune ba practice ta karmai la ke yenga da bane aduna masigi chitalaku matam da haing but manage tawada ba adegi nangi worker magi infrastructure level organization level congress level party se so I can join either BJP or Congress or fight on it ideologically uneasy mar taiga kana na chunai program se aduga andang miyam na penadri bisida kadai dan na aduga penadri bisaka do chai na muk songsaluraga di aingonda adugi art tholoi aigi aduna aigi khanjaba aigi on diversity gi liberalism gi kari gi ideological package se akoi gi Rajni Kothari na former political scientist amalai ai su like padna unajawi ai masunu pa dona treat away amna anni aina hana faculty or CSS ki founder ne mana iba pota congress system haide it can accommodate different streams of thought hana su movement daler mi se left lomgi leiba kangu dagina right ho yaramini Sardar Vallabhbhai Patel hoy moisina center of the right kawi adagi akoi gi nangi lohia hoi kangu sina
left of the center, and a different ideology, a different language group, mayamna somewhat multiple perspective whole tobungamba party ne high Congress system hai. Aduna aina ideological clarity ngasi leif da ige clear cut opposition am lainaba B team C team chimana ta ba ige convenient yenga adumaina miyam da uchai ga aduma politics tawning da ba mini na ina clear cut position am lobani organization gi structure do yen kanda aina masida changa di tawbani but I hoji paudi moi decide to ticket to decide to record du ga aina fight over the Congress shoes to get over never in a dugi portrait. I don't know. Moina decide over the man can be the governor. She keep the fight of a big volley for the Pesam Putona high. Saying who was a fake campaign to Wongamdri. We sing the theory. Lata meeting Takatan the sinner, I met the I was the Pisakadaiden, was Amatani, Palo, Potagi, and Kadaiden, Kadaiden, and Lak by Koina. Vote left in the higher support Pirakan and the Pirate parties there. I think it is. I must thank Wina Piragadi. Adugi offer Pire, but Sien Manam, Zulata, Muka Sulata, Wazama Samda, like Pakisabato, Gori, Tola, I want the platform, people, party, Yazuna, I Adugi choose some we want. I do not regadi, I know, Atopam choose somewhere. That's why I choose Congress. I think I reason I get regional ideology to fit with an man, union of state, Harimina. Adugi state interest on Angla, I always have a choice to live. Adugi ideological tabu the tabak to the adu in the you have to make a choice. Adugi individual choice so later why should you be a political actor? Ideological clarity, pragmatics, the tabak clear more changa damani aduna ne handak se. It's a historical responsibility handak I quite the gasmanaga offer I want the platform nang consider the taurase. It is a blessing I give in the party naga pipi ragadi. I'll work it, but as I told you, ideology to get China, but Tabuk to Tawgabni, China, I'll try to influence Yadavagi Magi limit, Rasman de Kaitare, Amadi Kakatavani, Ayi Manipur accommodate of Bungamukagadi, you will, all political actors, Nangi priority Matuinan, you will take your own code. And minor Kali, I give more Matuinade. Oja cannot talk the